MC wa wodi ya Thwana Jim Muchoi ni achumiritie gutariria ugwa nyuma ya njogu kwambiria kurithia miundene ya Karina aria kuri na maketha mono mpempe. MC ujonoritie rwangi rwa nyomochi kithakane ru KWS kuthithia na mpwe kurigiria nyomochi yawe na kwa akarikanya gaguketha irima riao kethira ti ubakajukia watho njarene ciao. Augite akari bawe bate tayari kuriwa ni mpara ni untu bwa thara ya njogu na murungu abatharimite na mbura kimerene giki. Mukirimithika na aranirite nawe na tutumira riboti iji. Wirigiro bwa karibando andati ya Thwana tigania westi kuyuria nchuku ciao nyume mpara na kiaramo kia kwi miaka 6 buri watine bonene nyume njou kwambiriria kwithukira miunda yao mbere baketha. Baadu toichie issue ya njou ni athirire turo mindress last time, lakini katuriari muno turi antu ba Thwana nontu njou ichi achokere ringi na last year anto barimire batumira ngarama nyingi muno mindene njou ya chiaria kila kitu chathiria na kuwende mwaka yuna yu anto bakainda virezi bareterere anto baanda bare mato tona njou kore ukinya gitare oketha rampembe chemindene iro njou ire ire ngiri kithumba na ko utuko boro necho njou je yangite miunda nyingi sana ndene ya wondi ya Thwana. Njou je kore miunda last year anto batiro mparene be yakwa na msaanda na msaanda yote kwana then nanto bare thina muno kuthomithiana na bangi muno bandropere kuma chukuru. So this year turaije no tubambura urete nyingi turaije thina kuthira na tubura tukume batu menya ntu betu batina mpara na tume antu betu bakiona resources cia wiki chukuru, lakini kuringana na miundera yenyange itu ninjo wihoro na icho tuku na njugire chendelete kwithira cheko still na ntubaka indabirezi kaba chikariti ikona ni antu betu ibarimite bene bya kore lakini bandu bachoka mparene ringi. Kuringana na MCA wa Thwana Jim Muchoi mkurani na mwaka muthiru kaitene kambura nira urete guntu kuonthe na gutene tumiga kurukiria nyumo ichi nyangiria ntu maketha ori kwina bya kure kinya ikarone bya nyumoi. Last time antu baka indabirezi ba turumangire ba batwira katwe barabara ne njou ibontu bya kure byo kinyangwa, lakini ntakumenya gethira kwina miunda ina title president rira ari twari nweka rumo ndio muri manto title ature title chetu jirende. So ntakumenya gethira thirikari kaya na title barabara ne njou na antu ibandikiro bero ba compensate na ni urongo mtupu thirikari ya antu ngoimbe cha koilelia form antu batumira ngarama kithomba wikia form nambi no te mundu ori wa kinye 10. So batu no ito testere to no te compensation ikabwithwa na nyathai kinya be yo te compensation ikabwithwa kanambi batu katukauria turi akari bora tukwaria ni gwikaria miunda yetu tikari wenju no te mundu kwenda compensate thirikari kana kuya kwa story chorongo kana koilelerwa form cho pusi tena mana kenda njou che ire miunda na antu bakaira bires bare ya bare bakaretie njou nara ikire ya miunda yantu. Kwa hivyo katukwenda kubera ya kwithira kwina barabara njou ire ya Thwana ibe ba militeru muthanya twinabo na be njou bajiretere ko muthanya twikwo. Kwa hivyo katukwira KWS ibe ibange nonto o mabungwa njou yu bara ko kuchitekera kya batu mpembe chetu chemndene tukare na tutijire chionga tujire anyama. Reu Jim narombete rwangiro karia bwa kithaka KWS kuyukia matalia ya ruana kwebelia nyumoi miundene ya antu mbere manto ya thuka nkuruki na bya kurabire bi mindene thai bike ya kureko bika kinyango ninju then ni kumaanisha ana baraba mijubo ndo bakandira chukuru ndo baba tena source yengi ya income na kumaanisha ndo bachokete mparene ringi membi meri ile thatu yeyete alafu thirikari yanjiririe ni kureta msana ni msendo tiro bareta yanda. So kintu kana kuromba KWS no tunende njou kwambiria hukuma tafadhali ibarire njou anto barite hinto mindene. Number 2 bara mokurira njou uni bora kwenda kuga ndire MCA wa Thwana kakwenda kubera round yetu mona ringi utenju tutetegeria njou ikinyanga minda yantu na uni ntetegeria anto batiwa baina umaskini na barimete ntetegeria anto batiwa ana bata chukuru na barimete kana bare moko access services zinge no nto bako ya kukinyangiro minda njou no ya kwithira nankwenda kura KWS please gato kubaromba mbairuyo waita njou ikila ndene ya Thwana na kwa thiba kwenda kwanlea kujireta no sasa wa still ya kwithira ko kamera ya Thwana kinyo ikari ya Thwana
nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.